الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يبشر الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات. الله سبحانه وتعالى akadushoboza kuzuza no gukora bimwe mu byo yadutegetse subhanahu wa ta'ala. wa min a'zamiha wa ajalliha, mu bikomeye cyane Allah subhanahu wa ta'ala badushoboje kubahiriza abislam ni ukuboneka muri iswala ikomeye cyane, iswala salatul fajr alladhi qala anha an-nabi sallallahu alayhi wasallam. iswala rasul sallallahu alayhi wasallam yavuze yuko ni iswala ikomeye cyane. wa man sallaha uza isari fi al-jama'a muri jama'a فكأنما قام الليل كله. ngo Allah subhanahu wa ta'ala amuha ithawabu zingana nkaho yaraye ijoro ryose ahagaze arimo gusari qiyamul layl atakambira Allah subhanahu wa ta'ala. wa qala alayhi salatu wassalam, no min hadith rasul sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo man salla al-fajr fi al-jama'a uza sari salatu al-fajr muri jama'a fahuwa fi dhimmati Allah, yirgo umunsi wose ari mu burinzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. wa qala alayhi salatu wassalam, no min hadith إنما محمد صلى الله عليه وسلم يرفض أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الصلاة يكون ذكر من المنافق مدين الله سبحانه وتعالى برجمني صلاة الفجر ليسنا صلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما قوان ورا متسامن يغتشير لثواب لجيزة بريم بسارز الصلاة دين الإسلام. الصلاة الفجر وصلاة العشاء لا أتوهما ولو حبوا قوان وازا جبازا كزيسا لكولنوب وازا وكاما كاما أريكم وكولك وكزيسا للإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام نمين حديث رسول صلى الله عليه وسلم يرفزه من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رسول يرفزه من وسوزا زيدك akaza gusari iswala ya mugitondo ya salatul fajr au raha cyangwa se akaviyo mu rugo agiye gusari za swala zikorwa ku mugoroba, uhereye kuri salatul asr na salatul maghrib na salatul isha, ngo a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula. umuntu ngo hari funguro ryiza, hari ibyo kurya byiza Allah subhanahu wa ta'ala amutegurira muri aljanna. bima'na bisobanuye ngo umuntu usari zino swala sayadkhulu aljanna, azinjira mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala, nanageramo asangemo ibyo kurya byiza Allah subhanahu wa ta'ala yamuteguriye buruko yajyaga gusari izi swala baba Islam. izi swala rero ni swala zikomeye cyane. umuyisilamu igihe zibonetsemo bagomba gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, khassatan by'umwihariko iyi swala ya salatul fajr wa Islam. iyi ni swala ikomeye cyane kugeza n'ubwo abamarayika baraza bose bakifatanya n'abemeramana kuri iyi swala ya salatul fajr, bakumviriza iyi Qur'an biri gusoma muri swala, bamara kuyumviriza bakabona gusimburana. kama qala alayhi salatu wassalam, inwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo yata'aqabuna fikum almalaika, burya ba malaika barasimburanwa kuri mwe. buriya ba malaika bakoze nijoro n'abagiye gukora ku manwa bose baraza bagahurira kuri swala salatul fajr, bakabanza bakumviriza igisomo kiri gusoma muri fajiri. uku twamara gutora salamu turangije iswala yata'aqabun, bakabona kwita basimburana. abakoze nijoro bakazamuka, hanyuma hagasigara bagiye gukora amanwa, bakongera gusimburana nanone kuri salatul asr. ku salatul asr abakoze amanwa nibwo bahita bazamuka, abagiye gukora ijoro bakahaguma. Rasul sallallahu alaihi wasallam niko yavuze. kuri salatul fajr barabanza mbere ko basimburana bakabanza bakumviriza iki gisomo ni Qur'an biri gusoma. كما قال الله جل وعلا، الله من القرآن يرفزنه
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قبول يا قرآن يا صلاة الفجر توتر بصنع الإسلام مصالح وكان مشهودا وما ملك وواجب الشهودية barazana kumviriza iyi Qur'ani iri gusomwa bakabona musimburana nyuma yuko tumaze gusara iswala al-Islam fallaha Allah fi hadhihi as-salah dutiya Allah subhanahu wa ta'ala gusara iswala salatul fajr umuntu wa Islam yitoze kwikuraho ibyo yiyorosha ze gusara iswala umugore wawe umureke uze gusara iswala salatul fajr woga maza konji ufite janaba ariko uboneka muri iswala salatul fajr uko ni iswala ikomeye cyane ikurutira byose Islam niba Rasul sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo rak'atal fajri ebyiri za sunna murabizi yuko bava Islam hari ebyiri mu Islam abanza yasari kuri salatul fajr mbere yuko bakimi swala abantu gusari ebyiri waranije ko gusari salatul fajr bazita rak'atal fajr zira ebyiri za mbere fajr za sunna Rasul yaravuze ngo khairun min ad-dunya wa ma fiha ngo ni nziza zifite thawabu nyinshi ziranahambaye imbere Allah kurenza isi yose wa mafiha n'ibirimo byose niba rizirara kibiri za sunna zikurutira isi yose n'ibirimo byose petroli zahabu n'ibindi byose muri isi bikaba birutwa na rakibiri wasari za sunna kuri salatul fajr fa kayfa bil fariida nono bimeze gute iswala yitegeko nono salatul fajr igizwe na rakibiri wasna ubwo nukwerekana yuko izi swala zirakomeye abayisilamu tugomba gutinya Allah subhanahu wa ta'ala kuri iswala ukitoza kuboneka muri jamaa kuri swala wa Islam ubwo rero dusabe Allah subhanahu wa ta'ala twakiri swala ya sallallahu alayhi ayyuha al-ikhwatu al-kiram wa Islam nuwasilu darsana musta'idin billahi musta'inin bihi mutabarri'in min kulli hawlin wa quwwatin illa bihi dukum al-sumur jaatu min kitab at-tauhid wa billahi at-tawfiq qala al-musannif rahimahullah umma kitab Allah subhanahu wa ta'ala mujrim wa عقد الباب أيضا يكون المرجان مجتبوك فسماه أرانج أويتا باب أتسمي بقاضي القضاة ونحوه باب أتسمي بقاضي القضاة ونحوه ومرجان وأجيك تكيجي شائجيرة لنا حكم نيرية تذكر لبنا نمكويتا قاضي القضاة nguri yo mucamanza w'abacamanza bose cyangwa se wa nahwihi cyangwa kiyita ibindi bitari urugero malikul muluk umuntu kwita ngo umwami w'abami yani ma hukmu niriye tegeko rirebana n'umuntu wakwita ngo ni malikul muluk ngo niwe mwami w'abami bose cyangwa se kiyita ngo ni qadi al-qudat niwe mucamanza w'abacamanza bose tugiye kureba hukmu يبينجيري إن شاء الله تبارك وتعالى وقبل أن نخوض في الموضوع بريكو كينجر مريد صوم الإسلام أولا برنا قد فاتني شيء في الدرس الماضي حديث النيوة يكفوك مصمر جاشي زيكم مرجان بوريتراني من سب الدهر فقد آذى الله ومن تكي به ومرجو أمام لمي الله سبحانه وتعالى نجز ديسبرين يقول الله طبعا يتفوزي يعني كوانغا ميرا الله سبحانه وتعالى وتكبيه إذن باللفظ نيجي أمور أمكوزة كونفوغو الإسلام وإلا نهو نتشمون الإسلام أقبكو بيه نوكو الله نهاتوا متوارا يجب أن يكون في متسابة الإسلام كفوغا أمور تكبيه أبا أجيزة ديسبرين يقول الله أنما أنغمي الله لا يعني نقول سواني يقول الله حبهاري تشوا متوارا كمهونغا ونيجي كبرنيو بس الله أيسر وانا كان أسي أيسهر لكيبازر runaka وينهو سبحانه وتعالى مكبر يوكو أتسئله لا ليس بهذا المعنى لا دريتو جسوانه كوكو الله مري حديث القدسي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم الله سبحانه وتعالى يرمز يا عبادي ينمى قرقواني إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني قمها تشنا وارا يعني الله سبحانه وتعالى وين هو تكون يبي لمنا تشتكوا كره كنا متمهونغا بني cyangwa se tumukure mu bwami bwe tunabumwambure abadan innakum lan tablughu dharri fatadurruni Allah ravuze ngo mwabagaragu banje mwe ntaco mwantwara nta bubasha mufite no kuba
mwahungabanya ubwami bwanjye cyangwa se ngewe mumpungabanye nge nka Allah subhanahu wa ta'ala wanyu. Kubangamira Allah ni bil kalam, ni kumvugo n'ibyo umuntu akora, ariko la yani nago bisobanuye ngo Allah arahungabanye we nkawe, kuko twe ntabwo twamutwara nk'ibiremwa. Wa qala Allah ta'ala, no mu aya yindi Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ngo ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله نكاجي كان بالقرآن يتكلم سيوكو فلن يضر الله شيئا. قمنا دم عرباشا نانو الشوزي أفتمه بهونغ بني الله وينه سبحانه وتعالى. ده شو نسيسنا الله ناتوت قوامتقوارا يربي مزب القرآن. وقل الشباب يقول بلا تقوام ومن سب الدهر فقد آذى الله. ومن زاستك به أمامي الله أمامي يقول بقلة الأدب معه، يعني أرجع ديسبرينه يا كوري الله عليك وإلا عليك وتيرما ناتشو تهونغ بنيه الله كوري تقوله الله يهونغ بنيه والله يرجع يرنجه تناسين الله يعني جاهز يقول تنامرتا يهونغ بنيه كورا كم يندم يكوزي إذن هذا بتوجه يكمل شوارع. ده سؤال الإسلام إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الله رمز يقول ناتشو مغار بفتكا. ده سؤال الإسلام ariko kumubangamira mu kugira discipline nyeya haba mu mvugo no mu bindi ibyo byo birashoboka bene Adamu barabikora. Minha muri ibyo twabonye harimo sabbu dahar, gutuka ibihe. Gashoboka Islam gutuka ibihe, ugatuka umunsi, ugatuka icyumweru, ugaragaza ko byakubayeho ari cyumweru cyabikoze nyiraba yazana cyangwa se byabaye umunsi ukawurakarira. Uyu munsi ni mubuka wanga ukawugira urwango, burya uburakariye الله وينيرو ومنسي وورد. ده سؤال الإسلام وهذا قد بيناه وبسطنا الكلام فيه يذكر رجالك جي والحمد لله. بوسا هذه النقطة يبوينت نقوم بكونجر كويبي بوسا كوبانغا ميرا الله نمربرا برجت كوابوزه أيوة كوبانغا ميرا بمجرين نروكاوين هاوي كورجت كوابوزه الله أبغى ميرا تاني بوهونغا معنا إذا جو الله أبوزه كوبي ده شوكا كورينا دم كوابا بشوما ورتنا بينا دم نما ملايكة نما جين نبي تجوز الله أريها جيش مبقان الله سبحانه وتعالى. نعم. ويمرجان تجيه كيف يقول إنه يتعلق بأدب مع الله. ويمرجان نو والشيء كوير كمان يكون بقول الديسبلين كل الله سبحانه وتعالى من كمال التوحيد. مريد التوحيد وإسلام بقول كل الله هرمو كويرنا كويتا أمازنا تنافي ماذا التوحيد. arimu pingana n'imyemerere mizimu ugomba kugira kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Kabone nubwo bivuga ku magambo ku mutima atari cyo ugambiriye, ariko nabyo ugomba kubyirinda, ni haram mutlaqan. Yani kwita ngo malikul muluk, umwami w'abami, cyangwa kwita ngo qadul qudat, umucamanza w'abacamanza bose. Ibi ngibi ni su'u adabi ma'a Allah, ni ikinyabupfura gike ubugize kuri Allah subhanahu wa ta'ala لأمرين كجمهم ببير. الأمر الأول إمام يأمرنوكو الله نوى لقاضي برجع الله مشاما سيقضي بين الخلائق الله ذات شربان ذهبتي يمي رقم جمتا جاري يوم القيامة وقرر يوم يسموني ومشاما زروسي وقرر يفوزنو ورمزنان نا الله سبحانه وتعالى كنا الله نوى لقاضي كنا الله نوى لقاضي يا صالح في الإسلام. وإن لم تقصد بهذا نبوة تغامبيرية إيشوغير كوكوبورا متغامبيرية من متما واوي وتعتقد وكجري نيمر من متما واوي يوكو الله أمورين زي ما قلتشورو هذا سيدو إسلام وكبريكم من نيمر يا وجمع إذن الكفر بالله بتلكم أنا مودي أريكو كوما ونجندو مغامي وبامي كما سندو متشامان زورين زبا تشامان زبوسي نعم إيشوغير بيكو مجيزة سوء أدب مع الله ujizi kinyabupfura gice kuri Allah kuko na Allah nawe ninde ni qadi. Gasobanutse na Allah ni qadi azacira urubanza hagati y'ibiremwa yawma al-qiyama. ubwo rero kubigira rusange ukabigira mutlaqan kari wowe mucamanza urenza abacamanza bose, icyo gihe byitwa ugize discipline nyeya kuri Allah. Wa in lam taqsud fi i'tiqadik, nubwo utagambiriye mu myemerere yawe ko urenze anga mu byerekeranye نقول شو رواية بشرط الإسلام. وكذلك أيضا
nanone umuntu kwita ngo ni malikul muluk ngo ni umwami w'abami bose. Allah nawe ni malik sio Islam. Yote musari tuvangu ki maliki yawmiddin, maliki yawmiddin. Allah burya nawe ni umwami subhanahu wa ta'ala. Ubwo rero iyo wise ngo uri umwami w'abami bose ni wo barenze byitwa ngo discipline kuri Allah subhanahu wa ta'ala, kuko Allah nawe ni malik sio Islam. Iyo ushatse kwerekana ko ubwami bwawe bwuzuye ma atama, yani buruzuye, ko ni nawe urenze, ni wowe mwami w'ikirenga. Naam, byitwa ngo discipline kuri Allah nyeya, kuko Allah niwe mwami w'ikirenga, ni nawe ubwami bwe bwuzuye. Amma mulku ghayrihi, ubwami bundi butaruga Allah subhanahu wa ta'ala, bwo ni naqisun, burya ntabwo bwuzuye. Burya umwami umwami ariko ubwami bwe bukaba bufite imbago naho bugarukira sibyo Islam. Mu gihe ubwami bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwo ni tama buruzuye kandi bukora kuri buri kintu cyose ubwami bwe subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah, kuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe malikun fi dunya wa malikun fi al-akhirah. Allah niwe mwami hano kuri isi, akaba nawe mwami wa hehe wa yawm al-qiyamah, kumusimeruka ubwo ari we uzaba ufite ubwami wenyine, abandi bose ikitwa ubwami ubuyobozi bwose budahari. Yo mpamvu Allah mu Qur'an yavuze ngo limanil mulku al-yawm, Allah azabaza ibiremwa byose bivuga ati limanil mulku al-yawm, kuri uyu munsi ubwami ni ubwande. Ayyuhal muluk ayyuhal jababira, abigiraga abami kwisi, abari bitangaza, aynal mulk, kuri uyu munsi cyitwa bwami bari mufite kwisi buri hehe. Allah narangiza yisubize ngo lillahi alwahid alqahhar, ubwami kuri uyu munsi ni ubwa Allah subhanahu wa ta'ala we wenyine, we umwe utagira icyo abandikanywa nacyo, alqahhar, we mugenga w'ibiremwa, we ubiri hejuru, we ubiha umurongo wenyine subhanahu wa ta'ala. Umuntu we kwita ngo ni malikul muluk, ngo niyo mwami w'abami, fahadha yunafi kamal at-tauhid, ibiri gupingana na tauhid mu Islam agomba kugira kuri Allah subhanahu wa ta'ala, kuko umwami w'abami ni Allah subhanahu wa ta'ala wenyine Islam. وفي نفس الوقت ايضا الامر الثاني كبير تاتنye biba haram mu Islam, لان فيه كذب, nanone harimo kubesha Islam. Umuntu avuze ngo ninjye mucamanza w'abacamanza bose, هل هذا يعني يسوي شباب يكون مجيد يجيبوا umucamanza waho؟ لا, yani umucamanza bwawe bufite aho bugarukira. Umuntu aramutse yise ngo ni umwami urenze abami bose, هل هذا صدق؟ ibyo ni ukuri Islam. هذا لا يوافق ماذا؟ يعني ntabwo bihuza n'ukuri guhari. Iyo umuntu ari umwami ubwami bwe bufite aho bugarukiye sibyo Islam. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala ubwami bwe buruzuye, bukora hose subhanahu wa ta'ala. قل الله مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. غيرك حتى نور قام وفي وتنريه لله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تكبر أن نوفوك الإسلام وفوك أترنامي. نعم الله سبحانه وتعالى يرنيك وريضك جرمنا umwami kuko bishaka subhanahu wa ta'ala. Mu gihe Allah we yahoza umwami, ntagiye kigeze kibaho Allah atari umwami kandi w'ikirenga, kandi ubwami bwe budafite imbago naho bugarukira. Dasobanutse Islam. Fa umuntu kwita lirazina fihi su'u adab ma'a Allah, abagize adabu nkeya kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Dasobanutse Islam. Wa in lam yaqsud bidhalik, kabona batagambiriye kwishira hejuru ya Allah tabaraka wa taala muri iyo mvugo, kuko aramutagambiriye ari nayo niya afite yo kwishira hejuru kuri Allah tabaraka wa taala, fa hada kufru billah, bidoni kufru sino Islam. Ariko twe turimo turarebana n'aya mazina abayavuga n'ubundi bayavuga mu mvugo batagambiriye kwishira hejuru kuri Allah, ariko n'ubu bose bayavuga mu mvugo batagambiriye kwishira hejuru kuri Allah, ni haramu mu dini Islam. Harimo no kugira adabu nyeya kuri Allah subhanahu wa ta'ala,
وهذا ما أراده المصنف رحمه الله ikintu cyo umwanditsi w'igitabo yashatse kwerekana kugira ngo umuyisilamu ufite tawhid nyayo nzima abagomba kugira discipline kuri Allah subhanahu wa ta'ala yirinda kwita bya bindi biri kwerekana yuko yuzuye uko mwene Adamu ni naqis mwene Adamu buryo nta kuzura afite n'ibyo dukora byose babirimo kasoro mu gihe Allah subhanahu wa ta'ala ibyo bitunganye nabyo byuzuye yasonye Islam uwaba umwami wese ku isi ubwami bwe burya ntabwo wabwuzuye sibyo Islam kuko fihi man yakhruju alayhi usanga harabatamyemera bana mwigumuyo sibyo Islam wa fihi man la yuti'u cyangwa se usanga ubwo bwami bwe mu bwami bwe harabatamwumvira bamwigometseho bahisemo kwigomeka kuri uwo mwana none ubwo bwami buruzuye Islam wavuga ngo buruzuye la sibyo Islam ikindi impamvu ubwami mwene Adamu yagira no ku isi bwitwa ko butuzuye nuko hari igihe kigeze kuba hatabufite fa'atahu Allah iyahu Allah rajira bumuha ikindi nuko ubwo bwami bwe naam hari igihe kizagera bumucike apfe abureke sibyo Islam urumva nacyo bicyasha wa al-amru akhar ikindi nanone nuko ubwo bwami bwe ni naqisun ntabwo buze kuko hari ibyo adatunganye ijana ku ijana sibyo Islam ayo hakana mu gihe Allah subhanahu wa ta'ala ubwami bwe buzuye ubwo kwita amazina birimo su'u adabi ma Allah harimo ikinyabupfura gike kuri Allah subhanahu wa ta'ala yani kwita amazina agambiriye kwerekana ko ubwami bwawe bwuzuye cyangwa se ko ubucamanza bwawe bwuzuye ukora hose abadan kuko nibwo muri umwami burya wabufite aho bugarukiye ahantu runaka ku buryo uwundi w'ahandi aba atari mu bwami bwawe ndetse n'amabwiriza yawe adashobora kuba yakora kuri we sibyo Islam ariko ubwami bwa Allah ibwiriza rye ryose rikora hose inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah yashatse ikintu kibe kitakiba kwisi sibyo Islam ayo hakaza طيب وحكم هذا يتجه الربا نبي الإسلام كيف مزنا نايا قالوا يقول حرام شرعا ni haramu mu Islam nagari kufuru bano mu mudini umuntu yise mu mwami w'abami ntabwo muvana mu dini cyangwa umuntu yise mu qadi al-qudat no mucamanza w'abacamanza bose ntabwo muvana mu dini idha lam yaqsud bidhalik yatagambiriye kwishira hejuru ya Allah i'tiqadan hiyamiri nibwo bwa kufuru ariko atabigambiriye akabivuga bilafzi mu mvugo na'am nkuko benshi bakuze kubyita fa hadha haramun shar'a إذن حرام ودين الإسلام وينافي كمان التوحيد بنبينا التوحيد يوزي والإسلام خبيه قرآن ولا يقول الله ولكن لا يخرجه من الملة يكون أقول مفانا ودين الإسلام المسألة الثانية مسألة كبيرة ومقام يقول تعالى الدليل يقرأ جزو حرام كبيرين المسألة الثانية مسألة كبيرة يجوز بلما يقول تعالى إذا كان مقيدا بشيء آخر igihe iryo zina harimo iki idha kana muqayyadan igihe rizirikiwe ku kintu runaka gifite imbiri n'imbago bitala urugero yajuzu biremewe kwita ngo qadi qudati bilad fulan uriya muri yo mucamanza w'abacamanza bakira gihugu gurito gihe urumva ngo bigarukiye muri icyo gihugu ntabwo ari isi yose Islam umuntu aramutse yise ngo ni maliki muluku qarati fulaniya ni mwami w'abami b'umugabane wenda wa Afrika umugabane wa Buraya umugabane wa Aziya yani bifitaho bigarukiye imbago hada yajuzu shar'an ntabwo bituma ni haram abizo Islam imasala muyum umuntu aramutse avuze ngo ana qadi qudati kigali ninje mukuru w'abacamanza bose baba mujyi wa Kigali fa hada yajuzu ibyo birebe kubera ko agaragaje ko ubucamanza bwe bufite imbago naho bugarukiye sibyo Islam ikibujijwe ni kihe kubigira mutlaqa kubigira burundu kiyita mu niqab al-qudat nije mucamanza w'abacamanza bose ibyo nibyo byitwa haram ariko idha kana muqayyadan igihe bifite imbago bitarengwa na'am iryo zina rya aho rigarukiye rifite imbago fa hada jaizun shar'a
ibireme mu Islam urugero ushobora kuvuga ngo ana qadi qudati Rwanda ninjye mukuru w'abacamanza bose bo mu Rwanda fahaza yajuz ibireme ntabwo byitwa mu haram kuko ngo bugaragaje ko ubwo buhambare bwawe no kuba ari wowe umucamanza urenze abacamanza bose ubugaragaje muzihe mbibi bigarukirahe urahagaragaje sibyo Islam sibyo cyangwa se uravuze ati ngewe ninjye mukuru wa abantu runaka kuva hakugera byitwa ngo ubuhambare bwawe bwo bufite imbago aho bugarukira gasobanutse Islam al-muharram ikiri haram no kuba wabigira mutlaqan ukabigira yani burundu ko hose ariyo kibamba sibyo Islam ukita amazina ari cyugambiriye ko kwisi hose ari weho mwami w'abantu bose yani abantu bose bo kwisi ni mwami wa mubarenze fahada ibyo biri haram naam amma uramusubiza ngo nge ndi umwami w'igihugu runaka byitwa ngo icyo gihe biremewe kubera yuko ubwami bwawe ubugaragaje aho bugarukiye gasobanutse Islam fahada yajuzu shar'an wa qad nassa ala hada ibashman wa ibn Baz وكذلك ابن عثيمين bagaragaje yuko idha kana muqayyadan uramutse ushizeho imbibi zibyo ngibyo wiyita aho bigarukiye hada yajuz icyo gihe bireme kuba wabyita sibyo Islam yajuz shar'an bireme mu Islam ikibujijwe no kubire Qur'an ukabivuga kari wowe kibamba ku isi yose bidafite imbibi cyangwa se imbago naho bigarukira walakin al-ulama ariko abamenyi n'ubwo se bavuze ibyo ngibyo baravuze bati al-afdal ibyiza burya nabyo umuntu yabishoboye nabyo yabika rero nigo byemewe umuntu akavuga ibigendanye urugero مثلا ukavuga ati muri iyi minsi ninjye bagize shefu w'abacamanza alhamdulillah cyangwa se ukoresha n'amagambo atagambiriye kwerekana kuri kibamba ariko ubivuze muri bwa twavuze ntabwo yajuz jaiz biremere rwose nta kibazo nanone byitwa kari haram ariko ibyiza burya waza gukoresha amagambo agambiriye kwereka abantu yuko ejo n'uwo mwanya wawe uvahanira sibyo Islam ukabwira abantu ati muri iyi minsi wangize umucamanza ukuriye abandi alhamdulillah yani biranashoboka yuko nazaho uyu mwanya n'undi akajyaho kuko n'abandi barabishoboye wahakaza ariko aramucana nanone atarabivuze nabyo biremewe sibyo Islam nanone byitwa kari haram المسألة كبيرة والآن الحمد بإذن الله ومو تجينونه كنجرا مري أدلة دليل إهاري إجارة زوجي يرى حرام يجي أمون يرفوجا بدفتين ببناه بمروتنا كدسم حديث بإذن الله تبارك وتعالى نعم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صحيح البخاري وكذلك في رواية لمسلم تلوزك ويونا مكانا إنه يمانا محمد صلى الله عليه وسلم من حديث ياتي من أبي هريرة إنه يمانا محمد صلى الله عليه وسلم يرمز يقول نعم إن أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى رجل يسمى ملك الأملاك ولا مالك إلا الله ولا نعم حديثنا إلى الوجه طيب رسول الله يقول إن أخنع اسم عند الله وإذن للسوزورتي أخنع يعني أذن ngizina risuzuguritse imbere Allah yanga urunuka ngo ni ukuba umuntu yakwita na'am malik al-amlak umwami w'abantu cyangwa se akita na'am qadi al-qudat umucamanza w'abacamanza bose cyangwa se akita igihangaje runaka bekwerekana ko isi yose bo abantu bose batuye kuri isi ni ubarenze akita izina rigambire kwerekana yuko ari urenze abari ku isi bose ni ubari hejuru ngo iryo zina ni adhal lirasuzuguritse imbere Allah subhanahu wa ta'ala وبالتالي وبسرعه يقول نانيري كريتكو رasuzuguritse imbere Allah subhanahu wa ta'ala فهو دليل يعني iryo zina ubwaryo riranzwe riranagayitse riranasuzuguritse imbere Allah iryo zina wiyise wakadhalika aidha nanone nyiri kuryita na barasuzuguritse imbere Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar iyi hadith azim islam hadith komeye kwita iryo zina rino kwishongora
ko ari weho urenze ibiremwa byose bya Mwenyezi Mungu kwisi. Iryo zina uba wiyise muri adhan rirasuzuguritse imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa asghar n'izina riciriritse kwa Allah nta gaciro rifite, wa bitali nanone sahibuhu nyir'iryo zina nyiri kuryitwa nawe ni dhalilun arasuzuguritse imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umuntu kwita malika al-amlak umwami w'abantu, Rasul ravuze ngo la malika illa Allah, nta mwami w'ikirenga uhari uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Nadumisha Islam wa hada ibi bivuze muri hadith, ariko hinjiramo n'andi mazina n'aya agambiriye kwishongora ku biremwa no kugaragaza ko kwisi ari weho byose ubirenze. Nasobanutse Islam kuri bya bindi Allah subhanahu wa ta'ala nawe arangwa nabyo. Mu biranga Allah nawe nuko ni qadi, Allah burya nawe n'umucamanza. Sibyo Islam, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawm al-qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Allah muri Qur'an yagaragaje ko azacura urubanza hagati y'ibiremwa, sayaqdi bain al-khalaiq, hagati y'ibiremwa azabicira urubanza yawm al-qiyamah. Urumva na Allah ni qadi, rero kwita ngo niwo qadi al-qudat, niwo mucamanza w'abacamanza bose. Na'am, ibyo bisubu adabu ma'a Allah, ni ikinyabupfura gike ubugize kuri Allah, kuko Allah niwe mucamanza urenze abandi bacamanza bose. Nasobanutse Islam. Cyangwa se umuntu kwita malikul muluk, umwami w'abami, fahadha la yajuz inamujebe, kuko Allah niwe malikul muluk, Allah niwe umwami w'abami. Walakin ariko uramutse ubishiriyeho imbago twavuze ko byemewe. Sibyo Islam, uvuze ngo ninge qadi qudati makani fulani, ninge mucamanza w'abacamanza bose ahantu runaka, ukahapresiza ukavuga fahadha jaizun shar'a, ibireme mu dini y'Islam. Nasobanutse Islam. Rasul aravuze ngo inna akhna'a ismin 'inda Allah tabaraka wa ta'ala rajulun yusamma malik al-amlak la malika illa Allah. Ngo iryo zina, kwita iryo zina biragayitse, biranasuzuguritse imbere ya Allah. Iryo zina ubwabyo birasuzuguritse, na nyiri kuryitwa arasuzuguritse imbere ya Allah, kuko Allah niyo mwami w'abami subhanahu wa ta'ala. Hano hari ibintu bibiri Islam. Imma ushobora kuryita iryo zina wowe ukaryita, aw sammaka ghayruka wa radita bihi, cyangwa se undi muntu akabikwita ariko ukabyishimira ukanabyakira ukavuga ati ugaserebura. Mwumvishe ibintu bibiri Islam. Imma qad tusammi hadha al-ism anta binafsik, ushobora wowe kwita iri zina nkawe akaba ari wowe bivuga, ukavuga ati ngewe ndi hatari meze gute na gute. Cyangwa se undi akarikwita waradita bihi, ukabyishimira. Icyo gihe uri kwinjira muri hadithi. Ibi bintu bibiri byinjira hehe? muri hadithi tuvuze. Naam, اقرأ. قال سفيان بن عيينة، سفيان قال سفيان بن عيينة لأن سفيانين كوريكو هربا سفيان ببي، لأن هناك سفيانان، هربا سفيان ببي يرى مزلوكم من الوطن. هل سفيان الثوري لسفيان بن عيينة، أولا برعوما سفيان بن عيينة. ده صورة سفيان بن عيينة يرمز المنعم مثل شاهاني شاهين. أمان يوم يسوى مثل شاهان بس لا سكون، شاه نور بس لا سكون. شاهاني بسوى نورا ملوك أرامي، شاهد بسوى نورا ملك أمامي. إبين بلغة الفرس، إبين بلغة البرس، مريم غوا برس أمامي وميتا شاهاني. نكون أمامي بيش، أمامي بيش وميتا شاهاني. ناو أمامنا وكميتا شاهي عن مرور في بلغة ماذا؟ الفرس، لمرور من البرس. رسول شاهان شاهي بسرعة ملك الملوك، ملك. سفيان بن عيينة المتامر جرو كري حديث يرمز من جرو تواتانا وحكم يكوي تمر شاهان شاه بمعنى ملك الملوك، يعني أمامي وما من جدنا نجراه مريد حديثي الرسول صلى الله عليه وسلم أبو زيد صارت الإسلام يقول سفيان بن عيينة يبوز. نعم، اقرأ.
وفي رواية يعني في رواية المسلم عند مسلم نعم اقرأ أغيب رجل على الله يوم القيامة ngizina rirakaza Allah subhanahu wa ta'ala na nyiraryo waryise cyangwa se bakarimwitaga ku mamashaka yishimira rikaba birakaza Allah na yawm al-qiyamah nyiraga tuzahura n'agahinda gakomeye nuko umuntu yakwita azima Islam Rasul avuze ko aghyadu rajulin inda Allah yawm al-qiyamah ngumuntu hano avuga umugabo ariko yinjiramo n'umugore wabyita ngumugabo mubi imbere Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'uruka ni wawe uzahura na Allah yariyise aya mazina kwisi ngo burya azahura na Allah murakariye rikomeye cyane wajaa fi hadith rawahu Imam at-Tabarani fi al-Kabir lazima mwindi hadithi yake na Imam at-Tabarani fi al-Kabir mu kitabu cha al-Kabir cha Imam at-Tabarani Rasul sallallahu alayhi wasallam yaravuze ishtadda ghadabullahi على من زعم أنه ملك الملوك يعني حديث رواه إمام الطبراني في الكبير وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في حديث صحيح بشران اشتد غضب الله غورا كريغا الله مكزي غوري كوري واوندي من زعم وزيغا باكديبيرا يوكو أنه يوكو الملك الملوك ariyo mwami w'abami bose ngo burakariga Allah ngo bukomeye buri ku muntu nk'uwo mu yawm al-qiyamah umunsi azaba yahuye nande na Allah tabaraka ta'ala aghyadu bisawra yani ishtadda ghadabullah yani ngo burakariga Allah bukomeye buri ku muntu yaba umugabo cyangwa se umugore uzita aya mazina ashaka kwerekana yuko ariyo mwami w'ikirenga kurenza abandi bose kuri isi نشر في الإسلام نا يوم القيامة ناهرنا الله أزاهرنا الله وقد اشتد غضب الله عليه وزاهورا أمورا كريبا الله قمي كان بمره ومن هو يعني يوم القيامة نظر أمورا كان يقومي كان ومن يوم المزنا أكير كان يوكو أريو الجهانا دي أريو الكريمة كريسي من يزمون يا الله سبحانه وتعالى ومن هؤلاء أوزك يكون تروح المفر عنه harimo ne Firauna nabitwa Namrud nabitwa Hamana wa Qaruna wa ghayruhum min haula muribari yabose bigometse kuri Allah tabaraka taala lahum nasibun fi hadha nabo bafite yani ijabuna no kuba yawm al-qiyama kuri bingibi bise bakiri kwisi ariko kuko twabivuze Islam idha kana muqayyadan ibingibi uramutse bivuze ukitirizina ariko bifite imago bigarukiyeho jaizun shar'a biremewe mu dini Islam wala yusamma haraman nanugo bitwa yuko ari haram dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhe kugira adabu kuri subhanahu wa ta'ala wallahi Islam min kamal at-tauhid al-mar mubin yugo Qur'an at-tauhid nzima kuri Allah harimo mu Islam kwirinda imvugo ziri kwerekana discipline ya kuri Allah subhanahu wa ta'ala ukabigera kure burya kumutera intambwe muri tauhid imbere Allah subhanahu wa ta'ala kabona ngo utagambiriye ikibi kuri Allah ariko imvugo bakweretse kiyo mvugo irimo suu adab ma Allah irimo ikinyabupfura gike kuri Allah yireke sibyo Islam min at-tauhid yinjira muri tauhid mu Islam afite kuri Allah wa huna aidan nanona bamenyi alhaqu bi hadhihi al-umur abamenyi hari ibindi bongeyeho bito hari ikindi kintu bongeyeho gito tukinjira muri bibi kugira suu adab ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kugira ikinyabupfura gike mu Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama yaqul urugero ngo ana sayyidun nas ninje mutware w'ibiremwa byose ninje mutware w'abantu kwita muri sayyidun nas muri wo mutware w'abantu bose sio Islam cyangwa se yani kwita yuko anta sayyidu waladi adam kwita yuko ari wowe mutware w'ikitwa bene Adamu bose kari wowe hatari ufitwe yani ni wowe usumba bene Adamu bose kugaragaza ko usumba ikiremwa muntu wacu bakagera kari wowe hatari kibamba kuri sumba icyo gihe yitwa ngo ugize suu adab ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam
ugize ikinyabupfura gice kuri nde kuri rasul kuko uwo Allah agaragaje ko asumba abantu muri rusange n'ibindi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul muri hadith sahih yaravuze ngo ana sayyidu waladi adam wala fakhr ngo ninye usumba mwene adam ninye mutware urutabera damu bose wala fakhr ngo kandi ibindi bivuze sukiyemera n'ubwirasi azarabimana ini hadith sahih sayyidu waladi adam ninde Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugore weho yubyise ubushatse kwerekana kusumba nande na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya bizidul mazaranje Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandi hada la yajuz ibyo nabo byemeye bikabona ngo yasubu adab ma'anan ma'a ar-rusul ujiztu furadi tannu mazimana alayhi salatu wassalam wa min muqaddimatihim uzaki kubitu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ayo mazina rero abantu bagomba kuyirinda amazina ngayo kugira ngo tawhid yabo ikomeze gukomera kuri Allah subhanahu wa ta'ala ولعل في هذا كفايه والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته